هەڵبەتە میوانێکی من هەیە ئەو خۆشی بێگومان مامۆستای زانینگەهێ بوویە gelek caran digelî me wekû çavdêrî siyasî behezkiyan ham dê behsê prosesa perwerdê dikin bêguman hûn dinasin mêvanê min yê hêja Diktor Ferîd Seعدûn ew çavdêrî siyasî û mamostayê zanîngehê ye ew ji Qamişlûd gel me ye Diktor dema te baş be ez borim te guhdariya me kir me behsa proses û pêvaja perwerdêkê li Rojavayê Kurdistanê di nava 10 salan de gel û rexne tê girtin ev prosesa menhece hatine siyasî kirin di heman dem de xalê îcabî jî hene bu nimûne yekem cara li Sûriye xwandin bi sê zimanatê te xwandin bêguman ku menhec lê rexne jî hene serinca te serveyekê Êvar baş yani bi rastî derd û êşî hersan li destpêka vekirina dibistana û xwendekar û şagirt herin dibistanên xwe ev derdê hanê tê dobarekirin yanî xel dikevin wê metirsîna hanê de gelo wê zarokê me yanî ev xwendekarê me wê kîjan rexî bin li aliyê dewletê bin li aliyê rêveberiyê bin ji ber devera me anaka yanî hatiye avakirin li ser dê rêbazan rêbeza dewletê û rêbeza rêveberiyê ye ev ya jî yanî pirsgirêkeke mezin ji millet reşetkiş xelkê re çê dike û ji ber wilo jî yanî tê biner rêjeyeke bilind ji van xwendekaran bêxwendin dimînin narin dibistana berê xwe din kar û yani derdkevin wek dibêjin yanî dervî sîstema xwendinê Yani divan 10 salê hanê de guhtinin pir mezin çêbûn anaka karin bikarin bînin ser ziman yanî sîstema perwerda dewletê têk veçûyî ji gelek aliyavê yanî dibistanê wana nemane çend dibistanê li Qamişlo li Hesekê mane ne têra xwendekaran nake ev yek jê adîtir hikûmet bi xwe yanî têk veçûyî ji alî aborî vê yanî nikare ew pêwîstiyên diravî pêk bînin ji bo giva dibistana nû bikin ji bo alîkariya xwendekara bike ji bo karibe kadir peyda bike yani gelek aliya de dewlet nema karib vî yani em karin bêjin bî barê hanê rabe di aliyê de yani hemberî wêna rêveberiya xwe ser ji 2014 û 15 de heta îroja îro sîstema xwe perwerdê daxist û ew ye anaka birêve dişedivê pêvajoya va 10 salan de yanî rêveberiyek karî bû sîstemekê ava bikin ji perwerdê re ji xwendina seretayî heta medî hetanî a zanîngeha ev sîstema hatiye avakirin bi rastî yanî gelek kêmasiyên wêne hen bes li alîkê divî jî wek em dibêjin yanî tiştên wêne îcabî jî hene yani ev zarokên hanê ev xwendekarên hanê dewlet nema karî bû bi karûbarê wan rabe anaka rêveberî vî karî davê ji ser milê xwe û karê yanî ji wan re wek em bêjin yanî zemînekê amade bike ji bo ev kesana bêxwendin nemînin lê mixabin yanî gelek têbînî li ser hene a sereke yani têbîniya sereke tê holê tê gengeşekirin gelek yani pênasiyên bi rêbaz bi dibistanên rêveberiyê tune ji ber wilo jî evaya dihêlê pêşeroja ba xwendekaran nexuya nebe yani pêşerojeke veşartî pêşerojeke tim xwendekar tê Diktor helbete ev pirsekê gelekî ciddiye tu 10 salan bixwînî van hemû qonaxan derbasgê şonda şihadeta etiraf pê neyê kirin weke te gotî pêşeroja wan ya tarî be bû pêşeroja wan ya tariye gelo di heman dem de madem şihadan etiraf pê neyê te kirin henî çare nivîsê vê xwandinê dê kî veçî gelo ev hemû teebe بخواد بنارین آمد یعنی رهبری به شیوه جدی لسر بخبت یا کاری بو پیناسینا کجی پی بانیانی نه امنت و پیوستیا که پیناسینا دولتی پی هب یعنی کاری بون یعنی پیناسینا دورن دی پی بانیان نمازن زانینگاه یعنی اف زانینگاه که پینانا زانینگاه روز آوات پیناسی پی تنی وانا قریب یعنی اف زانینگاه هانی کار بکرنا شاغک جی زانینگاه کردستان جی زانینگاه دولت اروپی بن جی دورکه بی یعنی باورنامه گتن استاندن و درچوین و زانینگاه رجاوای کردستان یعنی گپیناسینا که جی وقت بیجن یعنی زانینگاه دایک یعنی آمازون او یا اف باورنامه بهاتان امزکرین وی زانینگاه سرکه اوانا پیناسینا وانات هات چاره سرکرین لیم خابن حتان روجا ایرو سیستما خواندن و پرورده و زانینگاه سرته اوا کرن روجاوای کردستان ده نلگور پیوان ناو دولتی یعنی حتانی انا که او شیوه اکادمی ده نسازه نبوی وک دزگاه که خواندنه که بالا بلند یعنی بله دکتور سدمچی گلو و میناتا و بدهان دکتور اکادمیسیان و مامۆستایên zanîngê li Rojavayê Kurdistanê hene yani
بدينات اف ابو منهجي فات جرك وسرنج سر هنده اف منهج زيدتر فورمك سياسيه ايديولوژيك بخو وگرتيه ده ما دم ده سیستم که پیشکتینه کوالیتینه لگو استاندارد جهانی و که تود بیجی كواتا أفا بخوتا چند كي ماسكي كي جلو يعني درينا مدى افياجي تشتكي سياسي بهتر قريداي بسياستا غير بريد شوبينه وسياستا بيريك دفرا مدى تي يعني شوباندن جينا سياستا دسوردانا كوينا زانينغاها هبا ود سيستما پرورده ده هبا دنارينا مدى بهشتانا جي كسن اكاديميسيان روانا ريفبريا وينا بكن وانا سيستما وينا دينن وانا حمياني ريبازن وينا مدى بكن وجير بخبتن دنارین آمد و بی گروپی اکادمیسیان و کاری با بدانا پیش و بهشتانه اگه پیش که و گور پیوان ناف دولتی به لیم خابن حتانی روجا ایرو یعنی وزیر پرورده یعنی او وقت بیجن یعنی سروک دستایا پرورده و زانیرگاه آویا حتانی روجا ایرو ندیر چوی زانیرگاهی فابياجي تشتكت دانين نب شويه كي اكاديمي زانستي تي دانين بل دكتور سرنجاتا جاش ديرو ولی برس دکتور فرید سعدون چاودێری سیاسی و مامۆستای زانینگەی ئەکادیمیسیان لە قامش لە ڕۆژاوای کوردستان گەلی سپاس دکتۆر